Nar chuil me dúspar go Bob sásta bheith páirteach sa Johnson a bhí as an dónar bhí mid ar béise dóthe mar is rud mór a bheith seanam na fear cos le Bob. I had heard of Bob on YouTube. There's plenty of clips of Bob like playing this mad stuff, and there's like a million views, you know, on it. I mean, that's how I first heard of Bob. Well, Sheila an dún an tiidir atá an cearnaín agus chaimid Sheila an dún a hafadú. Bhín Brian Carson ina gobla move ná music agus ghlacann siad cooltarí ó fad na crinne heag tuisgur na haireann le camcuirt na dhéanú agus rinn Brian obair le Bob Brosman ribh agus rinn Brian obair linne in at First Light ribh. So dar leis an gur smuoite mai bhán na bherting an chuir le chéile agus bhí Bob arát leis an gur bhhailis collaboration anu le cooltarí ó tíirse agus gur sé sin de genu collaborations an actually che agus gur bhhailis cold climate collaboration anu. The tour was so easy. Very easy working with him and Daniel as well, and great people, really good people. Just Bob's personality makes you laugh every second of the day, you know. So we had us in stitches all the time. Well, I learned basically just more about the theory of music and how chords work and all that there. And he's inspired me to get more into that side of things, you know. Gan dad from a land inspired o Bob ó hiú ceolda agus ó hiú an teagmhil le teige sin ar ceol agus ar stílní ceol agus ar réimiid bhí sé gcónaí tuairt gite méar na bag ólaisteit agus tú ar an was nó ar stáit nó cuail stáit agus a ginse scéaltaí bag deit faoi amní agus é gobar le ceoltarí eile. So bhí lán na fólamán agus bhí sé ítach forrasta bheith gobar le Bob cion sin mar bhí sé có cinálta lena gunse ólas agus bhí sé gcónaí sásta, you know, de cuidiú le a bhilcha níos. Bhí sé an a bhí an. Dul me lán faoi ceol, dul me lán faoi stílne ceol éagsúil, dul me lán faoi an bhealach bhí Bob a smuitiú ar ceol, a smuitiú ar ritheimí. Bhí sé iontach mai a gobar ar ritheimháin agus an sin bheith sé géirí rithim eile chur ar bhar an rithim sin, so bheith muidir gobar an 6-7 ar 7-8 jigs agus bhí sé an abalta cethars a chur ar bhar sin. Agus so dul me lán ó hír sin de.